guys, tu ni hohin ikam sungwa athui ging je mi tampi lungdon na mi tampi lung thesa ta san diam ta san lo diam tia lungkoi na nei jingo Tukhang Themgao iti ho elo la Themgao ka hi ti ho hi Themgao hi na gam tia he lungkoi ta pi ning ka ta san en igam su inam sungwa ahin tu ni hohin to ho ho hi Themgao a hi ve a hi po ve ka ti nai pon mihim khat chun future ding masang ding thu sai the na hi ke man jong ka nei the kha hi epicina me tile achi sa til ho ki ka vet na tu hin ho ami te hin ho man dan ka vet ting le o pha cham ha zo le ui ti ding a hi ka ti the he na a hin la echalaya divine revelation de pathena ko na he sa na ai ki nei ti ho hi Themgao thilmu ha ko na bo ki ma ji e he is tu ni ho in mi tampin ilung boi na he mi imacha head chit masangwa izat ji ji ovena head chit masangwa ama cho hi poi a hi e ti sei ji ji ovin ipiti hiche din mun lai ta acho thilung su o hi judge bol ringam ti hi Themgao malai ipu ipa Tukhang lai Old Testament kepna luilanga Themgao ho ahin chule a characteristic ti chu a hi na agun na ho ahin chule Themgao ho ki ko dan ho hi anaveo din ichi a chu hi theyam hi mong nam ti ho hi e do the di a hi te ka nan Themgao khat chu divine revelation nei ding a hi na pathina ko na he sa na ka nei ding a hi ahin ani chan a pathin le mihim ka a Thuphon apang messenger ang a hi ti chu malai Themgao te e khana ina ko na he do the ko cho hin alang pia sei dingin amon Themgao han thu pathina ko na thu ka za hi ati amu thengwa le pi sei jiwam de thus says the Lord pathin idin a sei ati vena I cho them chu het ngai he Themgao di chu Themgao them le Themgao di chu idi het khen ding ham da Themgao di chun ya ve min pathin min pana thu sei hi thus says the Lord thus says the Lord kiti lo na Themgao ho chu Bible ang Themgao hem a hi ti ai kin to the